Hello, Namaste. This is Baburam Karki from Scholars Gyan Academy. I would like to welcome you all in this session. So this is KUMAT orientation session for now. KUMAT stands for Kathmandu University Undergraduate Management Admission Test. It is taken by Kathmandu University School of Management on behalf of KUSUM itself and its affiliated colleges. अब नेपालमा +2 गरिसक्नु भएको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको लागि काठमाडौँ युनिभर्सिटी पढ्ने चाहना छ भने तपाईहरुले KUMAT को इन्ट्रान्स पास गर्नुपर्ने हुन्छ। सो बेसिकली KUMAT के हो, KUMAT किन दिन आवश्यक छ, KUMAT मा कति स्कोर लिएर आउनु पर्छ र KUMAT मा कुन कुन एरियामा पढाइ हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई यो भिडियो मार्फत जानकारी गराउन गइरहेको छु। सो अघि बढौं। स्कलर्स ज्ञान एकाडेमीले तपाईहरुलाई KUMAT को क्लास लिएर आइसकेको छ, त्यो पनि अनलाइन र फिजिकल दुवै मोडलमा। स्कलर्स ज्ञान एकाडेमीको बारेमा म फेरि पछि केही भन्ने छु, तर त्यो भन्दा अगाडि काठमाडौँ युनिभर्सिटी को अन्डरग्रेजुएट म्यानेजमेन्ट को एडमिसन टेस्ट को प्रोसिडियर र KUMAT को सिलेबस को बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिने छु। व्हाट इज KUMAT? KUMAT stands for Kathmandu University Undergraduate Management Admission Test and it is taken by Kathmandu University School of Management for the students which willing to take undergraduate level or the bachelor level of study in Kathmandu University, its university campus and the affiliated campus. So Kathmandu University को चाहिँ university campus भनेको School of Management हो जुन बालकुमारीमा अवस्थित छ। त्यसपछि काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा अफिलिएटेड अरु दुईटा कलेजहरु छन् जसले BBA, BBIS र BHM कोर्सहरु चलाउँछन्। तपाईले हात्तीवनमा लिटिल एन्जल्स कलेज अफ म्यानेजमेन्ट यालेसियम र एकान्त कुनामा नेपाल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट यानसिएम मा यी विभिन्न कोर्सहरु पनि पाउनुहुन्छ। दुईटा कलेज चाहिँ अफिलिएटेड कलेजहरु हो। वेल, KUMAT स्ट्यान्ड्स फर काठमाडौँ युनिभर्सिटी अन्डरग्रेजुएट म्यानेजमेन्ट एडमिसन टेस्ट र यो KUMAT मा तपाईको दुईटा एरियामा तपाईहरुले चाहिँ क्वेशन्सहरु अटेम्प्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। दे आर बेसिकली भर्बल एबिलिटी एन्ड क्वान्टिटेटिभ एबिलिटी र दुवै क्वेशन तपाईलाई 50-50 मार्क्स को सोधिनेछ। टोटलमा तपाईको 100 मार्क्स को एबिलिटी टेस्ट हुनेछ। ठीक छ। भर्बल एबिलिटी भनेको हामीले अहिलेसम्म पढ्दै आएको इंग्लिश हो, तर यो चाहिँ अलिकति एडभान्स हुन्छ भने क्वान्टिटेटिभ एबिलिटी भनेको चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पढ्दै आएको म्याथमेटिक्स हो जेनरली है। +2 पास आउट गरिसक्नु भएको, ए लेभल्स पास गर्नु भएको वा कुनै बोर्डबाट तपाईले इन्टरमिडिएट लेभल पास गर्नु भएको छ भने तपाई यो टेस्ट दिन एलिजिबल हुनुहुन्छ। और तपाईले पास गर्नुपर्ने म्यान्डेटरी त्यस्तो अवस्था रहँदैन। तपाईको यानिबी को रिजल्ट आउनु भन्दा अगावै तपाईको काठमाडौँ युनिभर्सिटीले जस्तो एडमिसन डेट र इन्ट्रान्स को डेडलाइनहरु कन्फर्म गर्ने भएकोले तपाईको 12 को रिजल्ट नआए पनि तपाईले आफ्नो रिस्कमा चाहिँ फर्म भरेर यो एक्जाम अटेम्प्ट गर्न चाहिँ पाउनुहुन्छ। सो यो 100 मार्क्स मा हुएभर स्कोर हाईएस्ट विल कम टु द मेरिट र तपाईको सिस्टम के हुन्छ भने काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा युनिभर्सिटी क्याम्पसमै पढ्न चाहिँ पहिलो लिस्ट निकालिन्छ भने एफिलिएटेड कलेजको लागि डिफरेन्ट लिस्ट निकालिन्छ। सो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हुन्छ भने तपाईको KUMAT को स्कोर मात्रै हुन्छ। सो KUMAT मा जति राम्रो गर्नुभयो तपाईको कुसम पढ्ने चान्सेस त्यति नै हाई हुन्छ। व्हाई कुसम? बिकज इट इज अहेड इन म्यानेजमेन्ट, द बेस्ट बिजनेस स्कुल्स इन नेपाल फर द पास्ट 20 इयर्स। हियर वी गो। So why KUMAT? KUMAT is a mandatory test for all the +2 graduate or the aspirants, those who want to join Kathmandu University or those who want to study BBA or their BBIS, BHM or their bachelor's level program in Kathmandu University. Basically Kathmandu University affiliated colleges, all the colleges takes their particular entrance preparation, but this KUMAT is the most popular किनकि म्यानेजमेन्ट को टेस्ट भएकोले स्टुडेन्ट्स पनि धेरै हुन्छ, कलेजको अप्सन्स पनि छ। दैट इज व्हाई KUMAT को चाहिँ कम्पिटिसन पनि धेरै हुने गर्दछ। टकिङ अबाउट काठमाडौँ युनिभर्सिटी को कल्चर, तपाईले कुनै पनि स्कुलमा एन्ट्रान्स दिनुहुन्छ, कुनै पनि प्रोग्राम पढ्नुहुन्छ भने एन्ट्रान्स इज म्यान्डेटरी। बेसिकली KUMAT चाहिँ कुसमले लिन्छ भने अरु एफिलिएटेड स्कुलहरुले चाहिँ आफै एन्ट्रान्स लिएर पनि स्टुडेन्ट इनरोल गराउने तपाईको चलन चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा छ। सो हियर इज द नोटिस। काठमाडौँ युनिभर्सिटीले 2025 को लागि तपाईहरुको लागि चाहिँ नोटिस लिएर आइसकेको छ, नोटिस पब्लिश भइसकेको छ। BBA र BBIS प्रोग्राम को लागि अगस्त 8 इज द एप्लिकेसन डेडलाइन, August 15 is the date that takes place the KUMAT test. So now why Scholars Gyan Academy? We are situated at the heart of the Kathmandu Valley. We are situated at Chabel, Kathmandu, and
We have expert team and the Kathmandu University graduates, those who facilitates the session for you, and the session will go 35 to 40 days. We do a rigorous practice session at Scholars Gyan Academy. We have expert faculty and personalized guidance. If you visit physically at our academy, you will get one-on-one guidance from our mentors. So learn from highly qualified, experienced and result-oriented tutors, as well as from the Kathmandu University or the KUSUM graduate itself. Get individualized attention. You can also get individualized attention and one-on-one mentorship with our mentors at our academy. Let me elaborate a little more. We have flexible timings to fit your schedule. You can get one-on-one sessions at Scholars Gyan Academy. You can come anytime to our office because our tutors are 24 hours available at office. And we have also online and hybrid learning options. The students, those who join physical class will get automatic access to the online classes. Those who take online classes only will be automated facilitated with other physical features or the facilities that we provide in Scholars Gyan Academy. As well as we have rigorous learning approach, which is the symbol of Kathmandu University itself or the KUSUM itself, because the learning is very rigorous in KUSUM. If you are thinking to, or if you are planning to study in KUSUM, you are making the right decision, or you are thinking you are on the right track. So we will be helping you to learn rigorously, and intensive practice sessions will be held here with the daily mock test, as well as past paper discussions are the byproduct of our QMAT session. Exam focused revision models and regular performance analytics and one-on-one mentorship, as I mentioned earlier. So this is why you need to join us. Basically, beyond QMAT, we provide other services as well. Entrance preparation for other graduate level and undergraduate level program, and we have test preparation. Those who are willing to go abroad, they can take SAT, GRE and GMAT sessions. They are available in both physical and hybrid, in online platform. We have language proficiency test preparation classes, and also we are the counselor for study abroad. So if you are thinking to go abroad and study, or if you are thinking to make your career abroad, so these destinations are covered by us basically. So there are the contact information provided for you. We'll be syncing this videos link and this file as well to you guys, and you will get more information in our brochures as well. Thank you.